Hello na bonun all cookie vlog channel na bonun khain lemin dunia iga kholim khom ding wa ka dei chu la me le pa hen naga ho thu sen he japan hi en le do khom di win tin a ji chu midang danga bon kile do chi pa hen naga ho aga sen he japan hi ama ho no he the ding wa chi ji a kan le do ding hin tin emi pa he ho chu ma ukian hong emi pau he om tho ma ho heading ma no mu the kha la ti a he le do ding ka te video wang sa wen hi ong le ni na vet pi ham ham ne ki te ba hi ong le video ne vem sa taw to Manipur da khundaraga leiba yellow mini di haijaba tangkhul lisinau singi adugumba organization nama oiba CSO gi UNC amadi mahakki makhada leiriba umbrella organization sing civil society sing nakoi gi mafom dai kari mafom kardang phongdokebako nakoi ekoi se history gi matung inna aduga Manipur da leiriba khunda minariba no ekoi si lai harauba mera ho songba longba da hapnariba fi sing mayam laigre ko adum mayam laigre adum badu yengor kanda noi koi si isini naw ni sineba homin kaminer ko ni sineba ado dum madugi makha sa thak pa dum yeng pa matamda 1997 gi August 1 dagi mingdi palaroi geba ceasefire taunarba matung makha tarak padagi adagi dum chatharak padagi aina dum yenga ko matamda Manipur gi sinau singjo dum khangbiyo ko biram gani adagi di khangba yaw biram gani 2003-4 asaibo di Nagaland gi number plate registration number plate nappa gari se mau hok da kya uram debo mem mun ta view ko 2002-3-4 saibok di amani khaka ursu 3-4 sai di kya yu de amani kha urgas aduga 2005 adai dagi di kamai taw ke da Nagaland ki registration number ki plate yaw gari singse senapati yoksile masina takpadi kaino hai kanda gari se somdagi laibini khangde an balaibini khangde second hand laibini khangde sigi number registration plate nappa gari singse koi senapati yoksile aina uba sengbori ne dum hajaris adaina khalli ne Manipur da dei laire aduga gari si suyam na somgi number plate thaba gari si am changsi leise kamai tawno hai adugi marak tu da 2001 gi adai tu da ceasefire extension gi problem tholakre mai shak na khonaba asiena yauna gre adai da ekhoi di Manipur da pungani pulloi ekhoi di Manipur board exam gi makha da laigani lairoi haina senapati ukrul tamenglong amadi chanden da leiba yemlaumi ni aijaba so-called naga isinau singna kari dawi haiba matamda munna taw na khoisu ko yellow mi tangkhul isinau sing noi munna taw naga isinau sing Manipur gi naga isinau sing you should listen me very carefully what I'm going to say to all of you noi Manipur board exam gi makha da khoi lairoi exam tharoi akhoi sigi adu dana ten taw noi ke dawe bas mapot noi na holaga Nagaland Board of School Education gi makha da nakhoi gi nacha nachu sing satra sing do exam pi gi
matamduda pigi bra pigi sei kya mu pigi sei ani hum mu dumai pigi no exam citizenship na kana gi ore noi Manipur gi oye yellow me so called nagas of Manipur yellow me noi citizenship na kana gi Manipur gi board exam thaba certificate na kana gi Nagaland gi citizenship na Manipur gi ore ga noi na government job karigumba apply ma torok matam da noi Nagaland apply to bi agadro yaroin noi thabak tawgi opportunity do laite ba Nagaland you didn't get any opportunity to get any government job in Nagaland because of your citizenship belongs to Manipur so called Nagas of Manipur please listen carefully what I am saying to all of you aduna sahi ani ahum noi exam piram matung da kadawra oi roi khang padagi noi kadawra adu to khrab mi masa ge lejariba citizenship phawda thabak phangdra kanda Manipur dagi noi lising myam sangsilaga somda exam tha na khotan tawdu noi sahi mani tat pa tor ma to khrab yaroi dabdu urakpani to khrab hawjina kadawri noi Manipur board ki makhada no exam thari interview puri thabak selection adu da noi tawri no yellow mini di haijaba Manipur gi wakhalon di kadawba asomda punbagi asomda police it is just to get some benefit to those leaders who are running so called UNC under some external force pressure some external force na maram workan noina sigumba economic blockade tawba yani yaroi singarang na handasu indigenous forum gi kano tawba matamda tamo asang kasar da tawba yaroi nagam ta chatpa yawba yaroi hai targadi are you belongs to Manipur or are you belongs to Nagaland so called the Tangkhuls of and the yellow me the indigenous people of Manipur the tribal peoples belongs to hill areas of Manipur. Are you a citizenship of Manipur or either the citizenship of from Nagaland? No, it's all gamti yung Nagaland da. Nagaland ki kangbu na people praja kangbu na citizenship na moina noi bu respect tawbra tawdabra moina nokoi bu kariyena hai kariyena ui khalli hai bu noi na sana khangjari natro public sing di ki badagi wangang bangam da badagi kari tholakani imung manung da du dai na tumin lai bu ane kanga ba no indigenous people na tabra Manipur gi na tiar ga dino matamadu da noi sahi ani hum high river district sing du ge somde exam tharma kari do bi tokrino the government of Nagaland did not approve such type of work that he requested to the government of Nagaland aduna maram morgan noi tokheba thabak to and very much unfortunate the indigenous peoples of Manipur especially the tribal people who are living in hill areas of Manipur. Your action is unforgiven. Manipur acheng indigenous kahi ve kiti supi tangkul ama hon CSO UNC naga National Council kiti hivin na le anoya ba kai organization ho common senom khat kani nang ho le ke ho hi lai harau ba elo me Mera ho chung ba nitina chille chen he che ho jo se chu event le u cha ahung ki pat na thakhat ahi 1997 August that one ceasefire ahung ma kon in kahin ve tha jing ahin 2002 2004
la hin Nagaland number ki be gari tam akim mupen 2025 akunin Nagaland number senapati ahung dutan atha kichoham hello le second hand kichoham ka hapun tam ta tan 2001 election awan ceasefire hungdin ni jong tam ta thilo class 10 board exam ho Nagaland board loin Manipur naga ho Shimla ho exam na pebe Chandil ukul Senapati hohi kunle exam apego will hilla Manipur citizen ahi class 10 certificate Nagaland Manipur iti development service ami thodi han soti Manipur naga ho ami thole di kilyo model ahi kya se Nagaland se de na sila se de hen pamlam ako na natoson umuham tiya se na jbal nalam kai ho UNC le adang lang sumuna ne sumuna ne be uham tulai cha azong indigenous forum in kin khat abol na asang ka sar jaw thelo ding ahi UNC an thupi ane ve kon ahin sol ham tia he do he na jbal le nang ho hi Manipur naga ne hu ham ai lo le Nagaland nagan hu ham chule panghul ho jong Manipur citizenship nahi ham or Nagaland ga cheng win lang ga he win ti ha se na chbal la se be kin nahin Nagaland mi pi ten I to bang nahi u ne het su a hi kum khat kum ni Nagaland board noizin exam win Nagaland government la pompo ve hi to bang ho hi Manipur tangpul ho hi Nagaland koi man agam mi ahitin nasan pi poi dia ha se na chbana se kina mi pi ho hi ga in sung a boina sung khan te ti a pau ngam lo hi win na nang ho hi Manipur indigenous ni lo ham tia chain lu kha pe na ha se hi na chbana la hin chan choi hing ase na choi chbana la hin kalung gial na khat ga se no min kam ka se lo ding hin na chom chakhana khan se din Manipur naga ho aki naga sa awang wa Nagaland lang naga hon apom lo mele hon jong het chin phat wi ho jong hoa ho u ahi ama ho hena chman le ama ho ka jong hi apan khom got wang wa pang khom thelo hi ve ama ho hena ipida pang khom thelo ami ti jun ho non he so ke ding tai tuni khan le do thei chu si chan sin thu tam se pung gaten e chan chu e tan ka le do thei chu ki pawmen abula pana top chana ena be pio zo si chunga ki pa thung se ye hayong tuni a video ko ga bol do thei ga sim do thei chu chan chu tan tin par ki dang le video ni ki na bol le na ken ta kin le ti ka na